warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pitung Panua, yang saya hormati sini teman-teman lebiku, silaturahmi lebiku, seluruh pengantar mempelai wanita yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur maraja lurus seraja nafung Allah taala atau badan kamada pudepungan matampa baraka tanah bode baraka ya pabotinga tak sewe nang katale maleba masandra masama nade gaga masangadi nasalewang atau maparentata nasi ruju-ruju atau masih sompulolo nasi pagario-rio ananae na tujulala kalau lo tapuka para kusan na anak darawe nan lakai si pema jandae komelo si na cetona mabaine dudewe komelo te mabaine pema. Alhamdulillah tandri alwe masalah wa mapasalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaja kacir lima pada salam arilino matir sekali mondina Allah Ta'ala. Alhamdulillah tersyukur dari Allah Ta'ala mite boti buranewe agi narekong kaburane makojo-kojo pasti magaretai. Ya, jadi kong kaburane madoko-doko nama tandre pasti magareta. Pasti magareta. Ide nama lau magareta. Alhamdulillah boti buranewe. Alhamdulillah makojo-kojo. Berarti magareta. Bainena alhamdulillah kong katu makojo-kojo to makunrai berarti cantik itu. Cantik. Alhamdulillah syukur boti makun raya lakaimu kumis-kumis tipis yaitu kong kaburane kumis-kumis tipis dewa na tapa merendak memang ni benena alhamdulillah maka dah magi Pak Ustaz nadega kumisna kebetulan ni doang ngesol abae buru kelu apa ya kumisku sarena so dena irisangi maka da vega na sarenda vega kumis aja maya rahmati Allah syukur ki boti makun raya lakai mo magaranta angka kumisna benemu cantik malolomo mo malakai ya iya angkal bani bolaku makun raya maki si buku maninalakan itanya cerita itu mah bayangkan itu diceme manuk para kusannya namun sandre cauto ceme nagang kami rodo sandre kasih mati kadang mana laki ye makun raya maki si buku mani lakai na maki si buku to agak ngar kepada akin nabego malam pertama si sabi mani si buku na alhamdulillah maka akan lakai muda to maki si buku yawo aku kewita tani si buku na tawede si sabi onrong ita ako macucuani nasa macuana je Pak Ustaz dena ule si dape at tajimu maka da kalome ko je mada may suro mo si dape abasaran ka to malebinenga macuani na mamura ni si sabi onrong berarti taten ni mawadana ang lebinengan maka siya matuto kepada ini nenek-nenek mati si buku ni cerita si bawa raketa papi sayang masih ingat enggak waktu kita masih muda dulu satu piring berdua sayang agar gelona aku pewe ya ruita tomato cerita de mana yung kusar kuradoni riolo we justru ya na riolo panandungan ini istiqomah pahan erna boti gure betongan ada aja na waktu bawa boti paru muliwa bateng mapoji apa mega maku kue he botim par namo lomi lo jampak painera nantara to malah na temani jambang botim par na jauh lah manusia gandengnya dia mana komandan ni benera nanti mati bene kepada lalu benera nasa mama sayang nanti sayang ganti kulihat sekali tersisa sekali di manida sayang yang pasti lagi tapi yang ngarannya botim bulannya kamana mati saya waktu mengidal lamari ni benenu turun sila
akara aga ya sa mangidang lamari ang kaya kagayang yung mangidang lamari benena iya ba namanya man ni talake na komen relevok na lamari tulang kaya tunggu silaro jangan bilang matala khusus konti kurane pahami na iya ini kurane menarek kota mabae nemero di runtu bae mapasau kini nawa na deni kaya mapasau kini nawa agar ya selak ke mapasau kini nawa ya tu ini pula dia ada nawat ini para kaya buliata de nawat ini para sama para sange de nawat ini para sekul kasen aku tanaman nama gimana mana terlalu pada cakalam memang ada makro iya naturia selake maudu babele galek na tomalo binengang enarek ko maudu milakay pa ye kuwita tu bukti buranewe makojo-kojo pasti mawata mapalaw nabasa manya magkininawa dito tumadoko-doko biasa ni patiat may tajalok ka iya boti puranewe si bapak ustaz dia nama doko-doko lorong jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala aja nama modung kong kabuliamu alain padi nama ni apa lau ka benewe ni apa lau ka wija-wija ni apa lau pak ustaz liwa je kaya ada beneku mapa aku memang sama kun rema ku kue berdana mo makun rema ku kue nadena tapanang mo nama eko paket keluar dari aja pak wajar masa pak makun rema wajar memang makun rey makun yang mana wajur makun to makun rey nah dena tak kasera susu kalau mana sipo-sipo negara motor dena jadi memang ibato masa pak makun rey memang apa long ni nak beni itu aja modo kedua aja lalu nak ubat tepe 5 beni masoli tilai doko-doko nanya laki bagasa-gasa itilai doko-doko pura waktu tanahku salono bataplo 5 sebu yang doko-doko maka si tatana masih suka itu itilai doko-doko bataplo 5 sebu nah ya tuh laki bagasa-gasai kagasai benena na joko ngapis na benena ko pangadilang agama na ribatong ako haking na wajay 10 sebu tatapi tanda siti 10 sebu alin na laki bagasa-gasai sedangkan itilai bataplo 5 sebu aja lalu agama dua ketiga biar na ini boti buranewe ya kumaram pertama matuk wani asene wani parpadamui apa itu wani nasene ang kabaraka tutu parpadamui ang kamana esna taruh nih apa aku mutanya ni wani nasene Muhammad si minggu ko mapuasa baca lalu nak padonan nasa basita tu yang bercampur ya ko demo baca pada waktu itu si di pesawat komeloi tepat perhatian disampaikan kepada seluruh awak pesawat agar kiranya memakai sabuk pengaman karena pesawat akan segera mendarat mohon HP-nya dinonaktifkan sebentar aman ya romo baca jangan aku mata mana raka aja lalu ya romo baca amanat apa makan aku perhatian disampaikan kepada seluruh tamu undangan agar kiranya meninggalkan rumah kediaman pengantin karena pengantin laki-laki akan segera mendarat salah-salahnya aja lalu membaca iya nang apa calang akan kamu baca meloni mata nata nga cuma honcok mak gatai siapa na alis suto jona mondri sadena betul lenggae aja mata na bawang apa napa na nagalatika iya ada kadakan curila akan kamu baca iya kamu baca makara yang kalingi buti kurane apa lah bela aku boleh singkang ini rogi ko tuh kode mua apa lah maka itu nak bacaan bismillah Allahumma jalil syaitan wajal bisyaitan marasak tala rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wajal muttaqina imama tahu pak guru alena si ibu boleh mau baca nak boleh mau angkanya ibu rawacara maku sope si runtu nak mau baca mana saja nak apalah mati maka dah akan nak mau nasa ya rohu maka dah ofu anu ya rona na cara mange Pak Ustaz jangan rusuh nih guys salah
nyaman na. Apa caranya? Ya ko dia sila na yung malampe aga na ito na ro mabonco ang ka mabonco na aga ro baca makar bismillah aju matar pada rahman rahim poti makun reyes peko bicara naman sa di bene mapasok kininawa yang pertama na ajala lumapun siva makun rai mani piye cilak na nigi makun rai mani bicilak na makun rai makun rekati ite karena cilak na benemu mabila kagak kowe kadua si tangan kecaku si tangan merdeka 1 2 kada si boji mogar si boji nih soalnya tak kotak si tangan alhamdulillah maka nami dah cilana benemu manibi nak katong aja makun dan nanti batin kaki tanah tu ni itu maka dapat lendat tapi ada aku tu ye makasilade tanah mah ye manaro ko to boleh mapalau magi macam tanah joka ko dupai di macam waca beru nak katong aja makun rai di tanah boleh mon nanti batin galo di sana di tanah boleh bandre masumama di sana boleh ya Allah ya sekolah lo palawangan mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata musuh tutup basi kota kapo na lakay mo boleh mapalau galo na to tapi ko timpay tanah siwa nondroy ada tanah ya kapo pabala nondroy lagi kota pa benewe timpay tanah mapala ko ko kampo na sa harul kamong ano kala sumangan na ito masumangan lati ito matakko lada kinapala pa benewe timpay tanah tap mapadang kahawa boleh lalo कभी खुशी कभी ना जुदा होंगे कभी खुशी कभी गम na katonga dia makun na nate bati na yoro dia nena makoto na manu eko suwi na noko de no mati matandre sadana beneve kolakain wadi mo matandre sadana beneve kolakain na dengan catata ko mataru-taru lakain toligor makarabe to teriolo ajalalo bene makundre karne otot maga na bodi toligor agar aja nang makati mita lakem boleh mapalau palakem boleh mapalau tamakada tangasto tamakada bosi na songa sampai asanya dale halala mita lauleng matindro namode nasuro kona ada peko pasai bitina contoh mita ni lemu pasai bitina salatullah salamullah bitina mubassalain makadoh sama na to na bahagia ada pungan ni bimu kalau aku mak bene kaci tong macawa ang katong aja makun rin na basakin ang noko mato aga na nasa ng doko na huli man yung nabukubuko ni mura mahalero mga ganyan mo tangka ikaw mo tangka madako paham ya anak kemudian ajalan nama punai sifat makundra cilak na ang rasa mo malumijan nigi makun rai malamba cilak na malamba pinaaspal masagyang papon na masagyang pacapan iya narito makun rai pakojak-kojak ala kayam na cilaka ya mo ko siwa ni gaga yego kampo ko ang katolan harang itu hukum nabu harang hukum ni kalau mana ngan ni ang katolan aja makun re nagosok mana jolok kalu ye nana memang sabi so sile talu nakalu ye napa nala nagarisi ko muna sa gyang pa napa nagatak ko wetang ada linggo la ilaha illallah aja nama ko jako aja mako jako sinangi balay mega to kecelakaan ko perapatan letei perapatan na pu na iya to aninge pura na sesuai ka modele na bunga ta'ala ingat tak si bawa ya ro anita ko na nabagwan ingat tak ingat penya apang riyo lepak na pe para buruhan tu sinalo na buru tembak ko bawa ni aja lang
ku ampusakum wa alikun nara, jaga diri dan keroleh sisa api neraka. Terakhir papala karena lima rumah yang sebelah kiri. Aku tanyakan di mana bedanya. Aku tanyakan. Ya. Wih, bagus sih. Ya, tar. Maka akan aku balik di mana benemu, maka roba kayare kana alus. Wih, nagusok. Kesempatan. Maka alus. Nigi makundrai alus pada di mana ciri-ciri makundrai makutu mak bisa bener. Jamaah, oh jamaah, mana Pak jamaah? Wajar nasabah anak daramu, angkara na lakemu akakarannya lemu nak palau, ya akakarannya nak alem palau. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya naruh walau apa ngara lalu itu aja lalu masa sesasa, yaitu bapak gocin lalu beding. Aja masa sesasa, aja mufangin puluhan, ya ridi boti buranebe apeca ko kotia ko polo, alam ako kotia ko na polo, yupu panam mato yo deta polo, munare ko tanere lino mo polo sore mo polo na po. Batong naaga, aja mufangin puluhan na, aja umato mo yo dalay sebagainya. Nasa masa na burare na pangin puluhan, ay de nagara asara naman ibagakan. Makotor ya ridi matuana botinge. Nareko angka oni cicca ada bucili popor saliwan rendring ada no ada teri diri di tempat di kalinga iya panasa bicara segara sona tiwi sona menjatara tegan ada tomatua namun ni makara tawe mapake menentu mapake amma ko bawa no mite loto itu malak kaya nana de kada letu kiki aja bawa aja nana minta dine ada ya rodo jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala papura daraute na yewe nasaba mega kajakiang napi kasina papura daraute ya siba manolo bulana benebe pa mega makut kuewe na napi si dianana dena dista pasilenga mi makada bega benena bega matuanna bali bolana ay kaya na papura koto pura na yarwa yaro pada pena ya kanan yaro aja nanti padaki kena kanan kiri so pacang salawat we kami itu papura daraute ya rombo si bawa papura manolo bulana benebe lo si memana benemu papura lo memana yang ke kuburannya ada petu ni jika kita ciri kanan apa min letap polera lima betina demi ini ini diletakkan pak kontro betina beneng ide nama beti tidak mungkin nak gore mana tapi di rumah sakit nak foto toro macam apa nak gore mana itu menu memana ciana sisa na yang para ko dokter egu tenang sih waktu na tu tebu dega agak tu tak gore jamai ramadan lah papura agar dibaca ya rumu bici kengina kutri kanana benemu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin papura lo memana jamai ramadan Allah Quran dan lagunya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai dan untuk kita semuanya hadir tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah, jadikan aku mempelai ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkanlah rezekimu kepada seluruh hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Berkahilah umur kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Lindungi kami semua dari segala mara bahaya ya Allah. Mudahkan segala urusan hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau maha tahu segala sesuatu hambamu yang hadir di tempat ini ya Allah. Berikanlah yang terbaik ya Allah untuk pribadi kami masing-masing ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Bapak malabiku, teman-teman malabiku yang saya hormati, kamana engkau katimuna yaring kedo-kedona Pak Ustaz Erwin Jufri dapat asekya timaran nita tadampong amaraja aja tatimirang alisu tasapiang karisana-sana kaderata taseluruh ngariawana tu dan tak sehingga kasih mata jarum balik sehingga topi to si bupura lino nasaba urabam nya leku galongkong namoni galongkong na nareko to mapandre kinmite wati ngiriala ba boso na madisi to malaseng urabam mi kasi aleku cabak namoni cabak kan nareko to mapandre kin masyoran apa pakka makalu anak dareko mono mejangi kung kamo ba denal lakai ajarano mo jokat cha memang para kusam ko deto itari sa pajamu mata klosto nan joka bani bolana mu imang nila do ano ki bu imang
Ya mo ko mura pinilaganga po iman na mo pagkagalat tugi ko lam sapay bolan ustaz Erwin jubrita na mi pajama ko sengkan insyaallah ya pa may laduangan ko ya mo ko mura ko laduangan na mo pagkagalat tugi ko terpaksa aja na mamasara aja ng bata kebetulan Pak Ustaz kalau mo ba ya pajete wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh